Ikaze kuri mwese mukurikiye Inkwakuzi, nizere ko aho mugiye muri hagiye hatandukanye hirya no hino ku isi, by'umwihariko abari mu gihugu cy'u Rwanda, namwe mwese mushobora kumva ururimi rw'ikinyarwanda, muhawe ikaze ku byasohotse mu binyamakuru. Iyi ni Inkwakuzi mukurikiye. Turaza kubabwira ibiri mu Rwanda, turaza kubabwira bya Trump mu burasirazuba bwo hagati, turaza kubabwira n'inkuru zidasanzwe zigiye zitandukanye. Ikaze kuri mwese, uyu ni umwanya wo kugira ngo mumenye amakuru bityo mugire ishusho y'umunsi, namwe mumenye ukuntu umunsi wanyu muri buze kuwugenza. Reka duhere hano mu Rwanda, aho mu karere ka Huye abakekwaho kwikomeretsa ku myanya y'ibanga kugira ngo basabirize bafunzwe. Igihe akadomo.com kiravuga ko ubuyobozi bw'akarere ka Huye bwatangaje ko abantu bakekwaho kwikomeretsa ku bushake kugira ngo babashe gusabiriza bakikomeretsa ku myanya y'ibanga. Abo bantu bafashwe kugira ngo bafungwe bityo babazwe ibyo bakora. Abafashwe bafatiwe mu karere ka Huye mu murenge wa Ngoma mu kagari ka Matyazo, aho hafashwe abantu 4 basabirizaga bari mu masoko atandukanye basaba ubufasha bw'amafaranga yo kuvuza ibisebe bafite ku myanya yabo y'ibanga kubera ibisebe biciye ku bushake. Ni ukuvuga ngo biciye ibisebe ku bushake kugira ngo basabirize amafaranga, abantu bajye babaha amafaranga. Abafashwe rero ni umusore wo mu kigero cy'imyaka 23, akaba ari wo mu murenge wa Cyabakamyi mu karere ka Nyanza. Mu buhamya bwe rero avuga ko amaze imyaka 6 abikora, aho yahawe imiti imuca ibisebe ku myanya y'ibanga kugira ngo ajye asaba, avuga ko ashaka kujya avuga ko ashaka kujya kwivuza. Gusa yarakoraga, amafaranga akoreye akayaha uwamusize imiti, nawe akamuhemba buri cyumweru amafaranga 1,100. Gusa baje kunaniranwa kuko umukoresha we yamwambuye, maze nawe ahita atangira kwikorera, akajya asaba amafaranga ahawe yose agahita ayatwara. Mu bafashwe kandi harimo n'umusore w'imyaka 26 mu murenge wa Rusenge mu karere ka Nyaruguru, nawe wasizwe imiti ku bushake ku myanya y'ibanga imuca ibisebe, atangira gusaba, ariko agakorera uwamusize imiti akamuhemba amafaranga 1,100 nawe ku kwezi, ndetse akamumenyera icumbi akanamugaburira. Gusa nawe baje gupfa ko yamwambuye, nawe ajya kwikorera ku buryo amafaranga yose yahabwaga yitwariraga. Undi mu bafashwe ni umusore w'imyaka 20 uvuka mu murenge wa Gihundwe mu karere ka Rusizi, nawe yagiye i Kigali ahura n'umuntu, bumvikana ko agiye kumusiga imiti imuca ibisebe ku bushake, akamujyana i Rusizi akajya asaba, maze akajya yaha uwamusize imiti agahembwa amafaranga 1,100 ku kwezi. Nyuma aramwambura atangira kwisomera ku giti cye. Undi watawe muri yombi ni umugore w'imyaka 27 uvuka mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye, wabanaga n'umwe mu bacitse ibisebe ku bushake ku myanya y'ibanga, aho babanaga nk'umugore n'umugabo. Hanyuma umugore yaherekezaga umugabo mu isoko nk'umurwaza. Bombi rero mu buhamya bwabo bavuga ko bumvikanye ko bari kuzajya i Kigali gushyira imiti imuca ibisebe ku ibere kugira ngo bombi bajye bajyana gusabiriza. Amakuru rero avuga ko abafashwe bose bakoreraga umuntu umwe wo mu mujyi wa Kigali wari unafite umukozi ubakurikirana uwo bita manager, ariko yari mushiki we. Gusa nyuma baje gutandukana kubera kumuhemba nabi, rimwe na rimwe akanamburwa. Batangira rero gusabiriza ntawe bashyira amafaranga. Abafashwe kandi mu buhamya bwabo bavuga ko imiti bashyiraga ku myanya yabo y'ibanga ibaca ibisebe ku bushake yazanwaga n'umuntu wo mu mujyi wa Kigali, ndetse iyo bagendaga mu masoko babaga bafite indangururamajwi bakazikodesha umuntu. Umuyobozi w'akarere ka Huye witwa Sebutege Ange yabwiye Igihe turi gukuraho iyi nkuru ko bafashwe bakaba bari gukurikiranwa. Yagize ati "Yego, twabafashe, operasiyo irakomeje, andi makuru muzayamenyeshwa nyuma." Abafashwe bose bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Ngoma. Iyi ni Inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Aba bantu ngira ngo mukunda kubabona ahantu bakunda kugenda hatandukanye, muri za gare, bakagenda nyine basaba nk'abantu ko kubona ko bafite uburwayi, kumbi ni ibintu bakoraga bakica ibisebe ku bushake. Idanje. Iyi ni Inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Nizere ko Inkwakuzi mubimenye, ubwo ni ukujya aya makuru y'icyo dukora ni ukuyabaha, namwe mugashaka icyo muyakoresha. Ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Ikirehe, impanuka y'imodoka yaguyemo abantu 4, 16 barakomereka. Igihe kiravuga ko imodoka itwara abagenzi yavaga mu murenge wa Nasho wo mu karere ka Kirehe yerekeza i Kigali yakoze impanuka, abantu 4 bahita bapfa mu gihe abandi 16 bakomeretse. Inzego z'umutekano zahise zitangira iperereza kugira ngo hamenyekane icyabiteye. Iyi mpanuka yabaye mu ijoro rishyira uwa 18 Kanama 2026 ibera mu murenge wa Nasho mu karere ka Kagese. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Iburasirazuba CSP Twizeyimana Hamdun yabwiye Igihe ko iyi mpanuka yabaye mu rukerera ikorwa n'imodoka isanzwe itwara abagenzi ya Coaster. Yavuze ko abantu 2 bahise bapfa ako kanya, hanyuma abandi 2 bajyanwa
kwa muganga. Ati kugeza ubu ntituramenya icyaha giteye, ariko umushoferi yavuze ko yabuze feri kuko hari ahantu hamanuka cyane. Bishobora kuba rero byaratewe n'umuvuduko. Impanuka ikimara kuba haguyemo abantu babiri ako kanya, abandi bo bahise bajyanwa kwa muganga. CSP Twizeyimana yasabye abatwara ibinyabiziga kwirinda umuvuduko mwinshi, bakirinda ibisindisha kandi bagasuzumisha ubuziranenge bw'ibinyabiziga byabo. Yavuze ko ibindi biri gutera impanuka muri iyi minsi ari ugutwara umushoferi ananiwe, abasaba kubyirinda kugira ngo baramire ubuzima bwabo batwaye. Ati ikindi turasaba abagenzi kutarebera amakosa akorwa mu muhanda. Niba umushoferi agutwara kandi akagenda akora amakosa, bibwire polisi hakiri kare kugira ngo ikumire. Ikindi, abagenzi nabo bashobora kubwira ubatwaye ko ari kugenda nabi akora amakosa. Ibi bifasha buri wese kuba ijisho rya mugenzi we. Kuri ubu rero abantu 16 bakomerekeye muri iyi mpanuka bari kuvurirwa mu bitaro bitandukanye. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu kinyamakuru. Buri munsi inkiko zakira ibirego 20 bya gatanya. Ikinyamakuru Bwiza.com kiravuga ko inkiko zo mu Rwanda zakiriye ubusabe bwa gatanya za burundu bugera ku 3620 mu mezi 6 ya mbere y'umwaka 2026 kuva muri Mutarama kugeza muri Kamena. Ibi bivuze ko ku mpuzandengo buri munsi zakiraga ubusabe bugera kuri 20. Imibare mishya igaragaza ko ikibazo cya gatanya gikomeje kugaragara mu miryango nyarwanda, nubwo inkiko zishishikarizwa gushyira imbere ubuhuza mbere y'uko imanza zijya mu nzira ndende y'iburana. Mu mwaka 2025 raporo y'iyandikwa ry'abaturage n'iby'ingenzi biberekeye n'ubuzima bwabo yagaragaje ko mu Rwanda hatangajwe gatanya 2479, muri zo 2629 zikaba zaratanzwe n'inkiko mu buryo bwemewe n'amategeko. Iyi raporo kandi yagaragaje ko 41.2% by'abatandukanye bari bamaze igihe gito mu rushako, aho bari bataruzuza imyaka 10 bashakanye. Ku bijyanye n'ubutane bwagaragaye mu mwaka ushize, Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga Domitille Mukantaganzwa yavuze ko guhuza abashakanye bari mu nzira yo gutandukana bikomeje kuba ingorabahizi. Yashimangiye ko nubwo ubutane bushobora gukomeza mu buryo bw'amategeko, inkiko zigomba gukomeza guha agaciro ubuhuza kuko hari igihe abashakanye bashobora kwisubiraho bakongera kubaka umubano wabo. Ati abashakanye bakomeza kugira uburenganzira bwo kongera kubana no kongera kwiyemeza kubaka urugo igihe basanze ari byo bibabereye byiza. Umuyobozi w'Urukiko rw'Ikirenga yavuze ko icyifuzo ari uko mu gihe kiri imbere haboneka imiryango myinshi ishobora kongera kubana ndetse n'iyo yaba yarigeze gutandukana. Imibare y'ubutane ikomeje gutuma ubuhuza bufatwa nk'inzira ikomeye yo gukemura amakimbirane yo mu miryango mbere y'uko abashakanye bafata icyemezo cya nyuma cyo gutandukana. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Burundi burashinja abanyarwanda kujya kwibayo kubera inzara. Ikinyamakuru Bwiza.com kiravuga ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana yavuze ko hari abanyarwanda bajya mu Burundi kwiba, avuga ko bamwe babiterwa n'inzara. Bizimana yabivugiye mu kiganiro yagiranye n'umuyoboro wa YouTube witwa Main Switch 257 ubwo yavugaga ku mubano w'u Burundi n'u Rwanda umaze igihe urangwa n'ubwumvikane buke kugeza ubwo Burundi bufunga imipaka yako. Minisitiri Bizimana yavuze ko hari abanyarwanda bajya mu Burundi bagamije kwiba cyane imyaka, avuga ko ibyo bikorwa abihuza n'ibibazo by'inzara. Ati twumvise abanyagihugu b'abanyarwanda bahora bagomba kuza mu Burundi kwiba. Hari abaje kwiba bakiba imirima bakagira gute kubera ko inzara itaboroheye, bahora bibira mu Burundi ariko ntibikunda. Ibi birego bya Bizimana ntabwo yagaragaje imibare cyangwa ibindi bimenyetso byihariye bigaragaza umubare w'abanyarwanda avuga ko bajya mu Burundi kwiba cyangwa aho ibyo bikorwa byaba byarabereye. Ku bijyanye n'umubano w'ibihugu byombi, Bizimana yavuze ko Burundi nta kibazo bifitanye n'abanyarwanda cyatuma batabana neza nabo, ariko ashimangira ko kugira ngo umubano w'u Burundi n'u Rwanda usubire ku murongo, u Rwanda nirwo rugomba kugira uruhare. Ati ku ruhande rw'u Burundi nta kibazo dufitanye nabo cyatubuza kubana nabo neza. U Burundi n'u Rwanda bimaze igihe bifitanye umubano utameze neza, cyane kubera ibibazo by'umutekano n'ibirego impande zombi zigenda zishinjanya. Iyi ni inkwakuzi ukurikiye, ibi ni ibyasohotse mu binyamakuru. Abanyarwanda nyine bari gushinjwa kujya kwiba ibiryo mu Burundi.